Mi danas ovde pokrećemo akciju Srce za decu, koja je usmerena prema svim porodilištima kojih ukupno ima 58 u državi Srbiji. Pored mene je gospodin Dušan Milisavljević, koji je nama ukazao na jedan problem, a to je nedostatak screening procedure i pregleda za svako novorođenče u svim našim porodilištima. To je dovoljno bilo alarmantno za nas kada smo razumeli suštinu tog problema. Ako ne postoji pregled i ako ne postoje aparatura koja je potrebna da se screening uradi, ne može se ustanoviti da li postoji problem sa sluhom kod novorođenčadi, što znači da dete koje je otpušteno iz bolnice praktično nema tačnu dijagnozu ukoliko problem postoji. Dete koje ne čuje, u stvari kasnije ne može da govori. Ono dete koje samim tim i ne čuje i ne govori, ne može da ima normalno i zdravo detinjstvo. Ovo je jedan prelep dan, ja sam presrećan i drago mi je da u Srbiji pomeramo te neke granice, da uvodimo nove metodologije i rada i procedure rada i još jedan put stvarno ovo je jedinstvena akcija gde smo svi zajedno usmereni ka jednom cilju, zajedničkom cilju, to je da svako porodilište bude opremljeno sa ovim aparatom i da svim našim bebama omogućimo jedan srećno i normalno detinjstvo. Pozvao bi i podsjetio bi sve one, posebno koji nisu iz sektora zdravstva, a koji rade u sektoru zdravstva, da nije loše da deo profita koji dobijaju, da ga vrate kroz ovakve akcije, jer ove akcije su krajnje transparentne, krajnje su otvorene, njihov efekat se vidi odmah. Evo, u Nišu ovo od danas se radi i od danas svaka beba koja se rodi ispitaće se njen sluh. Još jednom neizmjerno hvala svima koji učestvuju i apel za sve da se uključi da što pre nabavimo 58 aparata, da ga svako porodilište ima i da svaka beba koja se rodi da bude pregledana i da bude to po standardima koji već postoje u razvijenim zemljama u Evropskoj uniji. Naša zemlja i njeni ljudi jesu i uvijek će biti izvor, temelj i cilj našeg razvoja. Pa je prirodno da našoj zajednici uzvratimo uvijek kada možemo. Zato smo u saradnji sa Blitz fondacijom odlučili da prihode od prodaje prve 2 aviokarte u ekonomskoj i biznis klasi na novoj liniji između Beograda i Njujorka namenimo za ovu akciju. Pozivamo i druge kompanije u Srbiji da nam se pridruže i omoguće da što više beba u svim delovima Srbije ima pristup ovoj vrednoj metodi rane dijagnostike. Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blitz fondacija vas poziva da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi.